Ndabasuje ndabifuriza kuguma kugira ibihe byiza abakurikiye Juri TV. Naye makuru ari kuvugwa hirya no hino. Intwaro Barikana ashinjwa zavumbuye mu busitani. Naho uyu Barikana we yariri imbere y'inteko iburanisha. Rishi Sunak yisubiye kugira indege zizahagurukira mu Bwongereza zizana abimukira mu Rwanda. Naho Perezida wa Kenya William Ruto ari imbere ya Biden yashimangiye ko amakimbirane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adakeneye igisubizo cya gisirikare. Muri Tanzania ho babiri barimo Umuhinde n'Umunyabrazil barimo 11 bapfiriye mu ruganda rw'isukari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa avuga ko no muri guverinoma ya Tshisekedi bahafite abantu. Tukiri muri Kongo kandi ingabo za FARDC biravugwa ko zakwiriye imishwaro nyuma y'imirwano ikaze yazihuje na M23. Naho Ukraine yo yongeye gutakambira Amerika. Ngibi bimwe mu by'ingenzi tugiye kugarukaho, amakuru arambuye ni mukanya. Ikaze ku makuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Alexis Ntawigenera, aho tugiye guhera kuri ivuga ko intwaro Barikana ashinjwa ko zavumbuye mu busitani bwe. Ubwo yaburanaga mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, umushinjacyaha yatangaje uburyo intwaro Barikana ashinjwa zavumbuwe. Ngo byamenyekanye ubwo Barikana yari yimutse akagurisha inzu na bimwe mu bikoresho byari birimo mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Kivugiza, umurenge wa Nyakabanda. Mu bikoresho Barikana yagurishije hari harimo akabati kaguzwe n'uwitwa Hitimana wakagejeje iwe, maze agafunguye asangamo grenade ndetse n'ibikoresho bibika amasasu aribyo bita magazine. Uyu ngo yahise ahamagara Barikana arabimubwira, maze amusubiza ko abijyana mu rugo aho yakuye akabati akabishyira mu ndobo. Ubwo bakarani bari baje kwikora ibindi bikoresho byari byasigaye muri uko kwimuka, umwe muri bo yashatse igitambaro cyo gufatisha kandi kabati k'ibirahure ngo katamumeneka mu biganza, maze ajya gushaka ibyatsi hanze y'igipangu kuko nta handi yabonaga icyamufasha byoroshye. Uyu niwe wabonye igitambaro mu ndobo, akuriye asanga hazingiyemo ibyo bikoresho. Ngo ahise abimenyesha uwaguze inzu, nawe ahitamo kubimenyesha Barikana, maze bamenyesha uwaguze iyo nzu. Inzego z'umutekano ziza kumureba no kumufata. Barikana ntiyakanye uko byagenze, yavuze ko mbere na mbere yemera icyaha kandi akagisabira imbabazi nk'uko yabigenje mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Yagize ati, ibi ni ibyago byangwiriye kuko sinigeze ntunga intwaro, kuko umuntu atunga ikintu iyo anafite umugambi cyangwa agifitiye gahunda. Yavuze ko amaze imyaka 30 akorera igihugu kandi ko imirimo myinshi yakoze yabanaga n'abasirikare. Yitaga cyane kuko ibyo bikoresho byarasanzwe iwe, byaba byarahageze ubwo yari prefe wa Kibungo, kuko icyo gihe iwe habaga abasirikare bashinzwe kumurinda, ndetse nawe ubwe yari yarahawe imbunda yo mu bwoko bwa masotera. Yakomeje avuga ko nta makuru afite kuri izo ntwaro ashinjwa zasanzwe mu kabati gashaje kabaga mu bubiko bw'ibikoresho bitagikoreshwa birimo imyenda, utubati n'intebe, amakaziye n'ubundi bucogocogo. Ubushinjacyaha ngo butanga umwanzuro ku bwegure bwa Barikana, maze buvuga ko bushingiye ku miterere y'icyaha n'uburyo yitwaye mu bugenzacyaha bumusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Yavuze ko akimenya icyaha akurikiranwaho yeguye. Kuri uwo ngo urukiko rukaba rwafata nk'igihano gikomeye yihaye, bityo icyo yasabiwe n'ubushinjacyaha kikarorera. Yafashwe n'ikiniga ararira. Barikana aramutse hamwe n'iki cyaha, urukiko rwamuhanisha igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, nihazabaye amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Tukiri mu makuru arebana n'ubutabera, Twagirayezu wavanwe muri Denmark yasabiye gufungwa burundu. Kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire ko rwahamya ibyaha bya jenoside Wenceslas Twagirayezu rukamukatira gufungwa burundu. Twagirayezu yoherejwe na Denmark mu Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka ngo aburanishwe ku byaha bya jenoside. Yagizwe umwere n'urukiko rukuru ku byaha yashinjwaga. Niwe wa mbere wari ugizwe umwere n'urukiko mu bamaze koherezwa n'ibihugu bitandukanye kuburanira mu Rwanda ku byaha bya jenoside. Ubushinjacyaha bwahise bujurira. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire guha ishingiro ry'ikirego cyabwo buvuga ko mu kwezi kwa Mata mu 1994 Twagirayezu yari mu Rwanda kandi yagize uruhare mu bitero byiciwemo abatutsi i Mudende kuri komine Rouge no muri Kiliziya ya Busasamana mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi. Ngo urukiko rukuru rwirengagije ibimenyetso n'ubuhamya bishinja Twagirayezu, cyane cyane inyandiko ye ubwe aho we yabazwaga n'urwego rw'abinjira n'abasohoka rwa Denmark, yemeye ko kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa Mata mu 1994 kugeza mu kwezi kwa 7 z'uwo mwaka yari mu Rwanda. Abamwunganira bo basabye urukiko rw'ubujurire gutesha ubusabe bw'ubushinjacyaha agaciro kuko nta bimenyetso simusiga bufite. Mu gihe bo bavuga ko ibyo bagaragaje ko Twagirayezu atari mu Rwanda igihe jenoside yatangiraga tariki ya 7 Mata mu 1994 babigaragarije ibimenyetso bidashidikanywaho. Twagirayezu imyaka 56 yavuze ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa 3 kugeza tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 yari yaragiye mu biruhuko bya Pasika muri Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rishi Sunak yisubiye mu gihe indege zizazanira abimukira mu Rwanda zizahagurukira. Gahunda itavugwaho rumwe mu kohereza ibihumbi by'abasaba ubuhungiro bava mu Bwongereza bazanwa mu Rwanda ntishobora gucamo nk'uko byari biteganyijwe, nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak avuze ko koherezwa bitazaba mbere y'amatora yo muri Nyakanga
Nyakanga. Mbere yo gutangira imirimo ye yo mu Kwakira 2022, Sunak yafashe gahunda yo kohereza abimukira bageze mu Bwongereza mu buryo butemewe mu gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba nk'imwe muri politike ashyize imbere. Avuga ko bizahagarika ibihumbi by'abasaba ubuhungiro binjira mu gihugu baje mu bwato buto bambutse muri English Channel. Muri Mata, Sunak yari yarasezeranije ko indege ya mbere izahagaruka mu byumweru 10 cyangwa 12, amezi 2 n'igice cyangwa 3. Nyuma y'uko inteko inshinga amategeko itoye itegeko ryagenewe gukemura inzitizi z'amategeko zitambitse iyi gahunda mu myaka 2 irenga. Ariko nyuma yo gutangaza ko Ubwongereza buzajya mu matora ku itariki ya 4 Nyakanga, Sunak yavuze ko indege zitazahaguruka mbere y'amatora, nk'uko iyi nkuru dukesha ibiro ntangazamakuru by'Abongereza Reuters ibivuga. Ahubwo ubutumwa bwe bwavugaga ko mu kongera kumutora aribwo gahunda y'u Rwanda ishyigikiwe na bamwe mu batora bashyigikiye ishyaka ry'abakonservateri bakeneye ko ikibazo cyava mu nzira izacamo. Yabivuze agira ati, twatangiye gufunga abantu, indege zirateguye muri Nyakanga, ibibuga by'indege birateguye, abazabohereza nabo barateguye. Bityo rero ibi biri kuba byose, ninongera gutorwa nka minisitiri w'intebe wanyu, izo ndege zizajya mu Rwanda. Ibi nibyo zici Sunak yatangarije mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu riri imbere mu matora nka 20 mu matora yo kumenya uhabwa amahirwe yo kuzatsinda kandi bigaragara ko rishobora gutsinda. Mu matora yo kumenya uhabwa amahirwe yo kuzatsinda kandi bigaragara ko rishobora kuzatsinda ishyaka rya Sunak ry'abakonservateri, kandi ryasezeranije ko nirizatsinda iyi gahunda rizayihagarika. Tujya mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, aho imbere ya Biden, William Ruto yashimangiye ko amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazakemurwa n'igisubizo cya gisirikare. Perezida William Ruto wa Kenya ari mu ruzinduko rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye abarimo Perezida Joe Biden w'iki gihugu ko amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazakemurwa n'intambara ikomeje kujya mbere mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Perezida William Ruto yabigarutseho ubwo we na Biden bari mu kiganiro n'itangazamakuru. Kuri ubu imirwano ikomeye ikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ingabo za leta y'iki gihugu nabo bakorana bagabye ibitero ku nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni ibitero bise ibyo kwihorera nyuma yo gushinja uyu mutwe kugaba igitero mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ya Mugunga iherereye i Goma. Ni igitero cyaguyemo abaturage barenga 30, abandi benshi baragikomerekeramo. Uruhande rw'ingabo za leta ruvuga ko rumaze iminsi rwarambuye M23 tumwe mu duce two muri teritwari ya Masisi yari maze igihe igenzura. Gusa umutwe uracyagenzura ibice bikomeye nk'umujyi wa Bunagana imaranye imyaka 2, Rucuru ndetse na Kicanga. Perezida Ruto yagaragaje ko ari amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze gutuma abaturage babarirwa muri miliyoni 7 bava mu byabo. Ruto yagaragaje ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine ishobora kuzana igisubizo gitandukanye n'iyi ngufu za gisirikare leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo gukoresha. Yagize ati, nababwiye ko Kenya yari ifite abasirikare 1000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu hari abandi 800 ba SADC bariyo. Muri yase turateganya gukora inama. Nohereje minisitiri wanjye w'ububanyi n'amahanga i Kinshasa kugirana na bibiganiro. Vuba tuzareba ko twatangira inzira y'ibiganiro biciye mu biganiro bya Nairobi, kubera ko twizera ko nta gisubizo cya gisirikare kizabaho kubikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Ruto yashimangiye ko ibiganiro byo byonyine bishobora gutanga umusaruro ukenewe wo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Kenya yavuze ko kuri ubu umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Kenya bose barajwe inshinga nuko kiriya kibazo cyakemuka. Perezida Ruto kandi yagaragaje ko ikibazo cya Kongo gikeneye kuganirwaho kugira ngo bikemuke. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yeruye ko itazigera ijya mu biganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyakora yashyizeho amabwiriza y'uko kuganira n'uyu mutwe byabaho ari uko inyeshyamba zawo zemeye kuva mu duce zigenzura. Ikindi u Rwanda ishinja kuzifasha rukabanza rwavana ku butaka bwayo ingabo ivuga ko ruhafite. Kenya kandi yiswe inshuti ikomeye ya Amerika na Perezida Joe Biden. Perezida wa Amerika Joe Biden yise Kenya inshuti ikomeye itari yo mu muryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN, bituma Kenya iba igihugu cya mbere cyo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yahawe iyo nyito na Amerika. Biden yatangaje icyo cyemezo mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 mugenzi we wa Kenya Dr. William Ruto yagiriye muri Amerika. Uko kwitwa inshuti ikomeye yo muri OTAN na Amerika bizatuma Kenya ishobora kugirana ubufatanye bwa hafi cyane na Amerika bwo mu rwego rw'umutekano ndetse ibone intwaro zigezweho cyane za Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku biro bya Amerika bizwi nka White House, Biden ari kumwe na Ruto yavuze ko kuba Kenya yashyizwe muri icyo cyiciro biturutse ku bufatanye bumaze imyaka itari mike hagati y'ibihugu byombi.
Kenya yagaragaye nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Amerika mu mutekano muri Afurika y'Uburasirazuba, ndetse iri no mu rugaga rw'ibihugu bihura bikaganira ku guhuza ibikorwa byo guha intwaro Ukraine nyuma y'uko itewe n'Uburusiya ruzwi nka Ukraine Defense Contact Group. Uku kongera imbaraga ubucuti hagati ya Kenya na Amerika bibaye mu gihe Amerika yugarijwe no gusubira inyuma mu bufatanye mu bindi bice bimwe bya Afurika. Muri iki cyumweru ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byemeje ko abasirikare ba Amerika bagera ku 1000 bazaba bose bamaze kuva muri Niger bitarenze muri Nzeri uyu mwaka, nyuma y'uko ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi busenyutse. Niger yarushijeho kwegera Uburusiya na Iran nyuma y'uko perezida wayo wari waratowe n'abaturage ahiritswe ku butegetsi n'agatsiko ka gisirikare mu mwaka ushize. Amerika yanashimishijwe no kuba Kenya iherutse gusezeranya ko izohereza abapolisi 1000 bayo muri Haiti mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo muri icyo gihugu. Ikiganiro Perezida Biden yagiranye na perezida wa Afurika w'umunsi w'ubutayu bwa Sahara kuri telefone mu mwaka ushize Dr. William Ruto, ubwo baganira ku kuba Kenya yarasezeranijwe kuyobora ubutumwa bwa polisi buhuriwemo n'ibihugu bitandukanye buzoherezwa mu gihugu cyo mu birwa bya Karayibe, nicyo cyabaye imbarutso yo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Biden yagize ati, ibikorwa duhuriyeho byo kurwanya iterabwoba byaciye intege ICC na Al-Shabaab muri Afurika y'Uburasirazuba. Ubufasha duhuriyeho duha Ukraine bwatumye isi ijya hamwe mu gushyigikira amasezerano ya ONU, kandi umurimo dukorana kuri Haiti urimo gufasha mu gucira inzira kugabanya umutekano muke. Duto yavuze ko Kenya na Afurika bifite inshuti ikomeye kandi ishoboye, iyo ikaba Joe Biden wa Amerika. Mu gihe bizaba bimaze kwemezwa n'inteko nshinga amategeko ya Amerika, Kenya izaba ihindutse igihugu cya 19 cyiswe inshuti ikomeye itari yo muri OTAN ya Amerika. Tuve muri Kenya tujya muri Tanzania, aho umuhinde n'umunyabrazil bari muri 11 bapfiriye mu ruganda rw'isukari. Muri Tanzania uruganda rw'isukari rwaraye ruhiye, inkongi yitana abantu 11 barimo umunyakenya umwe. Ni uruganda rwitwa Mutibwa Sugar Estate Oil Factory rwo mu ntara ya Morogoro, rwaturitse ubwo abakozi bateguraga gutangira akazi. Polisi ivuga ko intandaro y'iyo nkongi ari amashanyarazi atabashije gukorana neza n'ibyuma bisanzwe biyakoresha, bituma habaho iturika. Abandi banyamahanga baguye muri iyo mpanuka ni umunyabrazil ndetse n'umuhinde. Perezida wa Zambia Edgar Lungu arashinja Perezida Hakainde Hichilema n'umukuru wa polisi wa Zambia umugambi wo kumuta muri yombi no kumufunga nta mpamvu. Ku rubuga rwa Facebook, Lungu yavuze ko abapolisi bitegura kumufata igihe cyari cyo cyose avuye we i Lusaka. Ati, abapolisi barimo gutegekwa kumfata mu mwijima w'ijoro umunsi wari wo wose. Ibirunga bivuze nyuma yo kugaragaza ko leta ishobora guhinduka mbere y'amatora yo mu 2026. Benshi babona ko ari iterabwoba ryo gushaka guhiruka umukuru w'igihugu. Umuyobozi wa polisi Grafael Masamba yatangaje ko Lungu azahamagarwa kugira ngo asobanure amagambo yatangaje afatwa nk'ibihuha. Lungu kandi mu magambo azatanga bisobanuro harimo nuko yavuze ko afungiwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ishyaka Patriotic Front rya Lungu rirashinja guverinoma gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, rikanayishinja guhonyora uburenganzira bwa muntu. Edgar Lungu yari yarasezeye muri politike nyuma yo gutsindwa na Hakainde Hichilema 2021. Kugeza ubu ikibazo cya Lungu n'ubutegetsi kirimo gukurikiranwa n'indorerezi zo mu karere ndetse n'amahanga kugira ngo burusheho guhuza izi mpande zombi zihanganye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi mukuru w'ihuriro AFC ribarizwa mu mutwe wa M23 Corneille Nangaa yatangaje ko iri huriro rishyigikiwe n'abantu b'ingezi zitandukanye barimo n'abaminisitiri bo muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi yabitangaje ubwo yari mu bikorwa by'iterambere biri mu duce umutwe wa M23 wambuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aganira n'abaturage yavuze ko yamwe no muri guverinoma ya Chirombo mu nteko nshinga amategeko no mu bakomeye bo mu ihuriro Union Sacrée harimo abantu babashyigikiye. Nangaa yunzemo ko adashobora gutangaza amazina y'abo bantu ba hafi ya Tshisekedi bashyigikiye M23, gusa ashimangira ko bari Kinshasa mu rwego rwo gutegurira inzira iriya mutwe. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi biravugwa ko FARDC yongeye gukwira imishwaro nyuma y'imirwano ikaze yabahuje na M23. Ni imirwano ikaze yasakiranije uruhande rurwanira ubutegetsi bwa Kinshasa n'abarwanyi ba M23 yabaye ku munsi w'ejo hashize, yasize M23 yirukanyije ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi rihungira mu gace ka Kayina muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yageze mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bindi bice byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, itangijwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23, umutwe ugamije gushyiraho akadomo ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Aya makuru yanemejwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC mu karere ka 34 ariho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho yahamije ko habaye imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko iyi mirwano yabereye muri Bweramana no muri Minova. Yagize ati, habaye imirwano iremereye ibiri Bweramana no muri teritwari ya Masisi na Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko
amakuru akomeza bivuga ni uko uru rugamba ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaruhunzemo abasigamana zihungira mu gace ka Kaina muri teritwari ya Masisi. Andi makuru akomeje kuvuga nuko uruhande rwa leta rukomeje gutangaza ko hari ibice bigaruriye, ariko aya makuru atari ukuri nk'uko umwe mu barwanyi ba M23 yabibwiye Minembwe Capital News. Hagati aho M23 ikomeje kujya imbere aho isatira ibice byinshi byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tubitse ko imisozi ya Karehe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo imaze hafi ibyumweru bibiri iri mu maboko y'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga. Tuve muri Kongo tujya muri Isiraheli aho video yerekana ifatwa ry'abasirikare ba Isiraheli yashyizwe ahagaragara. Kuri wa kane leta ya Isiraheli yatanze umucyo ku kibazo cy'imfungwa zayo zafashwe n'abarwanyi ba Hamas kugira ngo ikomeze imishyikirano yo kurekura abantu bayo bafashwe bugwate. Muri Gaza nyuma y'amashusho yatangajwe mu bitangazamakuru byo muri Isiraheli byerekanaga ifatwa ry'abasirikare batanu b'abakobwa bafashwe n'abarwanyi ba Hamas ku ya 7 Ukwakira umwaka ushize. Mu gace gato ka video imara iminota irenga 3 gusa kakuwe muri video y'amasaha 2 yafatiwe amashusho muri GoPro n'abakomando ba Hamas nk'uko imiryango y'abo bakobwa ibivuga. Hagaragaramo abakobwa bakiri bato bamwe bafite isura irimo ibizinga by'amaraso bicaye hasi mu myenda yo kurarana amaboko yabo aboheye inyuma. Bamwe bagerageza kuvugana nabo mu Cyongereza, mu maso yabo bateye ubwoba kandi binginga nk'uko bigaragara muri iyi video. Hamas yo yamaganye ibikubiye muri aya mashusho ivuga ko ari montage. Muri iyo video kandi hagaragaramo abarwanyi ba Hamas bavuza induru. Aba bakobwa bagahita bajyanwa mu modoka ya gisirikare aho abo barwanyi ba Hamas barasira ibisasu by'imbunda ziremereye. Nk'uko Sasha Aliyev umuvandimwe umwe mu basirikare bafashwe yabwiye AFP yagize ati igihe kirageze ngo hagire igikorwa kugira ngo amaraso ya mushiki wanjye n'abandi bafashwe bugwate barukorwe. Ibi ni bidakorwa bizabazwa leta ya Isiraheli. Sasha Aliyev akomeza agira ati ubu bantu bose babonye aba bakobwa bakiri bato mu myenda yo kurarana bajyanywe bunyago. Intsinzi yonyine dutegereje kuri Isiraheli ni ukubagarura vuba kandi ari bazima. Kuri Aliyev Sasha avuga ko gutangaza aya mashusho bigomba kwerekana impinduka ifatika mu byemezo bya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kubera igitutu. Bwana Netanyahu yagize icyo abivugaho mbere yo guhura n'abaminisitiri be b'intambara agira ati aya mashusho azashimangira icyemezo cyanjye cyo kurwanya Hamas n'imbaraga zanjye zose kugeza ikuweho kugira ngo ibyo twabonye kuri uyu mugoroba bitazongera ukundi. Ikinyamakuru La Liberation dukesha aya makuru kivuga ko serivisi zo mu biro bya Benjamin Netanyahu zatangaje ko leta ya Isiraheli yemeye gukomeza imishyikirano yo kurekura izo ngwate nubwo nta bindi bisobanuro birambuye byatanze kuri iyi ngingo. Tubibutse ko mu ntangiriro za Gicurasi imishyikirano itaziguye hagati ya Hamas na Isiraheli ibinyujije ku bahuza bo muri Katari, Misiri na Amerika yananiwe kumvikana ku masezerano y'amahoro y'ibyumweru bishize muri Gaza ajyanye no kurekura ingwate. Ihuriro ry'imiryango y'abafashwe bugwate mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyize ahagaragara riragira riti aya mashusho aragaragaza ihohoterwa riteye isoni kandi arerekana ihungana aba bakobwa bagize ku munsi bashimusweho. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri ivuga ko Ukraine yongeye gutakambira Amerika. Abayobozi ba Ukraine batangaje ko ibitero by'Uburusiya byahitanye abantu 7 kuri uyu wa kane bikomeretsa byibuze abandi 28 mu mujyi wa Kharkiv uherereye mu majyaruguru ya Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko icyo gitero cyakozwe mu bugome bukabije kuko kitatinye no kugera ku baturage. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba nawe yavuze ko iki gitero kigaragaza ko Ukraine ikeneye byihutirwa umusanzu w'ingabo za Amerika kugira ngo zirinde abanya-Ukraine ibisasu byo mu kirere. Yanditse kuri X agira ati ikibabaje nuko amagambo gusa y'ubufatanye adashobora guhagarika misile z'Uburusiya ahubwo dukeneye umusanzu wa Amerika mu bwirinzi bw'umutekano mu kirere. Mu byumweru bishize ibitero by'Uburusiya byo ku butaka byatumye ingabo zayo zifata imidugudu itandukanye bishyiraho ibirindiro. Hari impungenge kandi ko Ukraine hari ingabo z'Uburusiya zishobora kwinjira mu birindiro bya rutura byo mu mujyi wa Kharkiv bifatwa nk'inkingi y'ubwirinzi. Leta ya Zelensky itabaje Amerika mu gihe herutse kubona inkunga y'ibifaru na miliyari hafi 200 z'amadolari ya Amerika yo guhangana n'Uburusiya. Nshuti bakunzi ba Juri TV ni no kuri inkuru ya Ukraine dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu munsi tubashimira ko mwari muyakurikiye tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga mugira amahoro.